Tang hadin melapau ya ke jing pemohon kipai ba noi lam snong ya ke rukam pentre ya ke serok kali badang snat mai ke banda umran dairi ban ya lingba ke snong dosau halu lum keni hari boy district ban penyaso ba ke serok samardan kala pelong ya unong thau an ke umsing constituency u Dr. Celestin lingdo ringkat ki barikor ke tenat PWD road ban hiar madan ban jurip kerki ya ke ke surok ha gajing jurip jong kite gi kraw per khat sarkar la sakhilang daga jingdon urang ba snong omran dairi ba lambina ringkat bat ki wei ki noi lam snong ha ka arflai trek naitung aja ofsan kite gi kraw per khat sarkar kilapan paw khmat kilat pathai kubor ba ka ei ki bolami na gi jing kno bom hun gi trai snong omran dairi kalong ka ba shisha wemele ha ba kren ulo ong ba ka bit ka byang jong ka surok kamlong ka ba pakah mat kini kede ke jing bom tre hok dau kontraktor badan kam bau kontraktor un trei dep om ban sutre tang dep rukom ringkat ru bante ginala banti penbai lani penhe ya ke jingyar ke surok ni ke at work ke ba om sim lale ba ke jingker kenro ha ki kenro badai bante ni gi gat wall ki balong kat kum ke jing putha ban penwang daga tenat jong ke PWD road ya kontraktor ban trei dep ya kakam ubari korang ba ne executive engineer katanat PWD road uba di lalu ringkat baga jingdon ubari kor bakham hapo ne SDO ka digatnat haba ai jinggan tho ong baga jingjurip jongki ringkat ba MLA la shem baga te ga surok kam pat bit pat biang don ki jaka bom ya hap kumbala mang ne ptha bantrei kumta na kaliang katanat kan sa ptha bau kontraktor un pe benya biang sa sien kat kum ko jing ptha bat un trei biang sa sien man pendep ya ka klem mi shu jing sha kan no de jing sha khnyum nai pai ba nong snong na ka jing pau ha ki thup khobor kala penlong yi kite ki he sarkar ban hiar jurip kerki isya ka te ka surok rei na ki dak jong ka jaka bom shim la snab ha la shem ba ki la don ki dak serdep tap e miaw ki jing trei tang dep Menin step dah ngana ada kasimen hadi so aiwan menin janmit ra jaga rong mana ini. Dia kasimen. Pejini simen, pejini jingjau simen wana aimen sisi. Ngadak simen ro aja. Oh, hadi rong gerong berlek simen de kamde kan. Bukan petang ini. Bukan suruk menteri kan? Menteri dah. Kalau pendam memang bukan. Minat beri teliu di pendam. Emar bam ko umang. Sudah sebetang ini ke sopes. Ke madam ke. Ong mati kini ka jibdit ro ki try barok le sang deh. Ung keng long ni la sutu e long mesin belayat kali dit. Hoi ngilai pran ni ke don ke pran barok lai snong binginum sak banjat kali het deh. Dan rei long ba yung aglis kali dit artili tikidi ban yo man pas. Comfortably. Yung adin mala complete ka nega skim kumut nang neng snack din gol kumale ante podam. Ante de pom ran dari. Nang bi kali het kinum yo banjat kinjat tan kali dit. Mar kali het kelak banjat ni tai. Mau ngilai kan ro Emar Sale dressing kum no. Kalau don possibility kata. Emar ka syukur baik. Kan ka arbo khang ni menteri kelak don lupa em. Tadi nong min a jin tho chu. Mun len mar ka arbo kelak bil ka buang. Arbo kelak complete sih. Nomor menteri tak arbo kelak jawab kata men chua. Sat. Itu mana ka don ka Gatmon Kamuri ka dan. Rumah Di basna bahapa Memang betul bersih. Kamuri ni. Kamuri yang jokat baris. Walru. Ini kum makalak het hita. Tapi kena terong kami long finishing kena lagi dah tu. Menin dek kalau pralut. Kalau orang dek yang mana? Kena lah pram ni kena. Kena biang. Kena rukai mu. Oh, Don don. dengarlah itu miskin. Ai ka doni ka jing duna ka net tang ba in spa rectify un mar kadang bon ka kene ka maintenance period kadang belai pi tingi ka maintenance ngimpat le ngimpat bil rayu
tenaga maintenance ngin hak kan man rectify gini ki jing duna ka kat kum DPR. ka DPR kilai atre ro hi kan ro tambah kum hasait pada kibun kijing dong kam ingin haban yes survey yang saya report pada nyele ngaban solve kum no ini problem kat kum ka DPR te ulat tre kebadan tambah kidang bun kijing dong kam ka site kan haban follow up yang Ya kerkom siang rong kisam kumno. idon ki jaka baki kam padabyang ka workmanship bikin haban rectify ngirung pressure bakin touch ki bakin haban rectify kaneka jingwan jurip ke jongi nya naka ke jingyo i ke jonga kumu MLA ba DP ya kaneka constituency ke jongi nasngo ba ka quality jong ke jing siang rong kalong ke ba duna sistem rum padap ha kala sedang pai kala sedang pra kidon ki jaka ki ba ka surok kala sedang bengam kidon ru ki jaka ki ba ka kenro kala don te henry kam don gat wall kidon ki jaka ki ba de ban ai gat wall henry la shu i te ka bu jingmai ki nong lek nong wan kam tam mentah kapor basanyum i kumba biang menya sarut tomba kadon raka kharai te ngala ong ya i engineer SDO ki ba de pe sakane ke area ba kin ong biang ai de ka jingtho shau kontraktor ka jaka ka ba umpat treba ba un treba ka jaka ka ba lasniu ba un repair no bat ka artwork ka don hapo ka estimate jong kaneka surok ti henry ka artwork la deble na ka scheme NREGS jong kisnong paper ki badon hangni kawamon u kontraktor u klem le e ka artwork ti nga request ngalaong i engineer ba lakum no de ban le dressing ya kitu ki kenro kendo na lum man dress ba ki kampen keluj arput laifut kenang ba kajinge simpas hangne lele ki ramak snong ki don hangne banyu saki kila sim karai ban nomsya ban yai kali he kawamon kinlei tangki local taxi bat ki light motor vehicles baro te henry tang kita ki kali rit ukim la ban ya simpas kum badei ban ya simpas kawamon ka kimma ka surok hoi ka siang rong ka dei lai meter kamut spoput te henry ngi ban don ka jaka ken hakapor wa simpas le se siliang ka dei ban hap sarut jong ka surok rong tama ka dei ban long ka surok ka baskem ti nakaliang jonga ngam ngohun ya kane ka jingtre jong neo kontraktor ngini ai buddin bat ngalong ru yau engineer bomde ban ai ka completion certificate lada 4 la ban rectify ye kini ke jing tuna To hakne ko por na kaliang dungi kum ka snong borok lai tli ki snong ki ba pendon kam ni kene ke surong bat ka skim ro kawan ni kum ta lum kini nong du sau umran deri ya ka por ba ki pentrei kene ka surong na kaliang dungi ro ni lai sim khia ba ai kum no ban pej ban khmi na man ngi kwa ba surok ka bangi yo ka surok ka long ba surok ka bane bat ka skam aglis te kum no ro long ka jing kan ne kum ba sau san snem kan te na kaliang dungi borok lai tli ki snong ni la se ikandu na ka por bagi ong bahadin ba long komplit kene ke surak kemut ba nginum sak banjat kali he tadu kene gisni ro nginum sak ko ke kali he ka bayat te bayat kali he de tan kali be jong kontraktor ba pentrei kene ke surak tende ki kali he adu menta tingin nompat sak kali jong ro tende namar na kaliang tungi nginang aba kan long komplit la dep komplit kene surak kemut na kaliang tungi ngin sasna kawe ka kenja ke balong kum goli kum tu ba kin thotik kum ban yat tan ki hadu ki pick up kenang begini ke surok kan long ka kabane bat kan long ru ka jimutoy na ki ni ki snong ki than ki badon khamtam skini ki modern area kumba pio I baro ki kali menta ki layat nang ne den kaliang tungi I kwa tang katai long hendrei menta pat nagaliang tungi tingi patip la kalau long complete ne incomplete impatip le namar ba teng bengi pe ikene sinbut kumbanga ong menen ngi ba kadet om completion patle dan rei habingi pej pat ya ki walk ro kumbalong menta jintre dang don ki returning wall ki badang tray menta kumnon ong bala complete ki scheme ba ki returning wall dang tray de kata long ngi kain badai de ki don ki returning wall ki bangilai kren na du ki alai snam ki ba mensua sua ban tray tu scheme nomor bingi pedrung tu suak tu internal road to bakiu seneng de ki tu kan ro dang le menta kan rei ba ong pat ba ka ne scheme kalau long complete te nakaliang dungi kum kusnong ngi lengok ke nomor ba ke ding trade te lo ong le maintenance kum non maintenance watang ya ki klang ro kemprat kem te maintenance kum don tingi sui tang menta sisngi menemit mat sang ban maintenance ne sulok
nomor ngilawan yat menen kum tu na kaliang dungi kum kesnong umran dari nomor hadin bagi layok ke komplain na bobon kinong song senong dengim bangsa na kaliang dunga sekretari berketukat neki kot executive committee ngilawan menen rengkat i press tingla I press tu nomor habi day bekeneka surok dan na kaliang dungi tanggatai ke bangi kwa kalong i kerpat ya ka office jong executive engineer la ne nadu ki GE SEO engineer long ba insim kiai ke nek surok kenang ba ke jung mentoy jong pai ba kan long ka ba mentoy bangi yo ya ka surok te tang kini